ntagire ibindi byo kubaza Pasiteri Gerard n'umutwe wavuye ko wahimbutse si ukuvuga ngo ibindi byo kubaza aho umwungere yamaze gupfa byaheze umutwe wamenaguritse ubwonko bwasanzaye yapfuye abandi basigaye bangahe batanu twari kumwe nibo bakomeretse turi ku bitaro aha ndababwira si nkuru nabwiwe nanje ndimwo mu barokotse turi ku bitaro nta nkuru yindi yo kubaza yo gutohoza bimenyeshe abo bamaze gupfa bashitse yose abahembuka sibiruruma saba giterigere n'imitwe yahimbaguritse nuko aha ndabibabwira jewe twari kumwe si kuvuga ngo ni nkuru nahamagawe mbwirwa abasigaye turi ku bitaro murakoze. Navuga ngo ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'agacamugongo ku gihugu cyose. Uyu Pastor Gerard ngira ngo no muri misiyoni ya Kirundo yari yerekeje Mozambique gusimbura abandi nk'uko basanzwe basimbura nayo mu buryo bw'ivugabutumwa, ariko yapfuye urupfu rubi rw'agashinyaguro, rw'akababaro, rwa rupfu rusa naho ari urupfu rw'abapagani cyangwa se urupfu wavuga ngo uri kwica shitani. Uyu ni umupasiteri wa gatatu upfiriye muri Mozambique. Uwa mbere wagiyeyo baramwishe arapfa barashyingura. Uwa kabiri arahunga. Uyu ni uwa gatatu. Ubwo warokotse ni uwahunze. Ubundi sinzi uza kujyayo buno ku inshuro ya kane ikiza gukorwa nawe gare urupfu. Pasiteri warinze gupasuka umutwe ubwonko bukajya hanze n'izosi rikavaho umubiri wiwe ugashinyagurirwa kuri uru rwego, simpamya ko abantu bafite umutima woroshye nkanjye, kuko umukristo wese agira umutima woroshye nk'inyama na Bibiliya ni kwitubwira. Tugira kwizera gukomeye ariko imitima yacu Yesu atwoburija kugira umutima woroshye. Ni inkuru mbi rero, nimwibaze namwe irivuga butumwa. Ikosa ni Mozambique, ni mwirimbi Mozambique yo kwica abapasitoro b'i Burundi. Ese ikosa ni Imana iri guhana abarundi mu buryo bw'ubupasitoro? Ese abapasiteri basigaye barokotse batarapfa barahagarika ivugabutumwa? S'il vous plaît, ibiri kuba n'ibiri gushika bisiguye iki? Bivuze iki? Twakumvamo iki? Harimo ese uru rupfu ni urupfu rushingiye ku badayimoni? Ni urupfu rushingiye ku Mana? Ni urupfu rushingiye mu burangare n'ubujiji bw'umwana w'umuntu? Ese Mozambique haba hariyo umuhero wo kurimbura abakozi b'Imana? Kuko niba uwa mbere baramwishe ruriya rupfu, ababizi murabizi, uwa kabiri bakamuhatsa agahita ahunga, uwa gatatu ukaba ureba nawe urupfu apfuye. Ni dayimoni nayimuna, ni dayimoni imeze nk'imwe yarise, ni dayimoni kiranka, ni ibimazi bari gutamba, ni ugupfira igikorwa cy'ishengero, ni umurimo w'Imana. S'il vous plaît, ni inkuru ibabaje. Uyu uri kuyivuga yahahamutse, yarari muri bo koko, we yahise avuga ngo bitangaze bivuge udaciye ku ruhande, koko byarangiye. Ntabwo ari ibishobisho, ntabwo ari abatera, ntabwo ari abantu uvuga ngo bari buvugwe. Oya, umutwe wapasutsemo kabiri, ubwonko hariya gipande kimwe aho ikinda, izosi naryo ubwo nyine zosi ryavuyeho, rimaze kuvaho umutwe nawo ubwawo barawusatura nk'ishoka iri kwasa ibiti. Niba rero uru rupfu bantu bari gupfa kuri uru rwego, biteye ubwoba. Kubwira umuntu ngo jya kubwiriza Mozambique, kubwira umuntu ngo jya gukora igikorwa cy'Imana muri Mozambique, ndugu yangu, abantu baratekereza kabiri.
barongera batekereze bwa kabiri, koko jewe sigira urupfu rwabaye, mugabo n'ubu ngubu ndumva ubwoba, koko gupfa ni fini, pfuye abapfuye. Sinibaza ko n'Imana ifata decision zo kwica umuntu wayikoreye urupfu nkuru, jamais. Nibyo koko Stefano bamuteye amabuye, bibivuga butumwa birandikwa. Yohana bamuteka mu mavuta, bibivuga butumwa birandikwa, ariko iranabarokora. Niba n'uyu mupastoro w'i Burundi muri misiyoni mu ishengero rya Kirundo yapfa runo rupfu, Rivera Pastor Gerard, muri uku kwa kane niho bari bamaze kumuhiza inshingano zo kujya gusimbura uwahunze muri Mozambique. Ntaza kuvuga cyane iyi nkuru ko kwirababaje, nkibagirwa guhumuriza no kuremesha no gufata mu mugongo ababuze uwabo Pastor Gerard. Mpamya ko abamuzi baramuzi, harimo n'abandi batamuzi, ariko nka Eglise Pentecoste mpamya ko kuva Pastor yapfa wagira ngo hafungutse urugi runini rw'uko abapasitoro bari bajya batonda inyuma ye. Mu mezi 3 pasiteri agapfa, murebe Mukinama, murebe Kayogoro, mu yandi 3 pasitoro agapfa, mu yandi 3 pasitoro agapfa, na Nyanzarake nuko. Vipi nivuga butumwa Imana irimo irimbura? Ni bya bindi Imana avugaga ngo nzagera kuri Karutare nkubite ntababarira. Abasenga n'aberekwa, abumva ijwi, abarota, amakuru mufite, ijwi mufite biva ku Mana. Imana yavuze iki? Yabivuze iki? Kubera ko niwitegereza ni umuhero pe. Niba hari abapasitoro bapfuye nabi, uyu mupasiteri apfuye nabi. Ndetse uru rupfu rwe barukweretse ukabona video uko yapfuye, ntabwo bakavuga ngo nigo rupfu zapfa nukizwa, benshi babivamo. Niba ari abapasiteri bapfuye, ikiziga ke kigashwanyagurika kikangirika, Pastor Gerard apfuye nabi kandi ariho agihabwa inshingano. Ubundi ko atapfiriye mu Burundi, Mozambique bantu benshi bajyayo ukumva ngo bagiye muri Illuminati. Mozambique ukumva ngo umuntu agiye ngo ari gusenga barangi. Mozambique ukumva umuntu agiyeyo yavayo ngo ari gukoresha izindi mbaraga. Nje sindajya Mozambique, ntabwo mazi. Mu bihugu naba Yesu yarandodesheje nkagerayo, Mozambique sindajya, ariko abariyo muduha amakuru. Ubundi Pastor Gerard urupfu rumwakiriye uko, nta kibazo mubibonamo, nta kintu bibabwira vraiment abanyemwemo, nta kintu mwumvamo. Ni urupfu nk'izindi pfu, cyangwa uru rupfu ni inyigisho, cyangwa uru rupfu ni isomo? Kuko uburyo apfuye n'uburyo ababayemo n'umuryango wiwe, n'uburyo bigiye kuwugora. Reba nawe gukura ikiziga Mozambique. Turaza kureba uruhare rw'ishengero, koko uyu ni umukozi w'Imana, yari mu ishengero byemewe. Ubundi nk'ubu umuryango we wakabaye wicara nibura ishengero y'ubwayi igaterana ikaza pakiza ikiziga mu ndege ikakigeza i Bujumbura, basi umuryango ukakira bakawufata mu mugongo. Harakorwa iki? Mwibaze namwe uko kugoka, uko kuruha. Yewe Pastor Gerard, mushumba Pastor Gerard pfuye nabi vraiment. Nubwo nta rupfu rwiza rubaho, ariko hari urupfu rw'abakiranutsi twize turigishwa ngo nuko Simiyoni arasinzira, ngo nuko Aburahamu arasinzira, ngo nuko Mose Yesu aramuhamagara amugejeje mu mpinga, aramubwira ngo mugaragu wanjye ngwino nkwidugirize. Arasinzira, Imana iranamwishyingurira, ntawuzi aho Mose ashyinguye. Sinzi rero ishengero Pentecoste mu Burundi nibyo koko yakoze amafuti,
ahandi ikora ibyiza. Vraiment Saliyuti Pentecoste di Burundi Sepebu sava yakoze ibitangaza bitandukanye. Niri nivuga butumwa yagwigera Mozambique, iraryagura igera Malawi, ariko cyane Mozambique bafite ivuga butumwa riri furu rihagaze neza. Ariko amahera yarinjiye arabivangavanga, ibintu byo mu ishengero birapararangana, mwe muyera baramugwanya kandi abapasiteri bari bo bamurwanya. Uyu mupastori azize iki? Ni ibyaha by'iwabo akawe yampumyi, ni ibye bwite, ni iby'ishengero azize. Uyu mushumba urupfu rwe ni isaha n'igihe bigeze, muze kumbwira muri komantere. Kandi ndagushimira Imbabazi TV gatatu, ukore subscribe. Erega urupfu rw'abapasitoro batatu n'urupfu rudasanzwe. Jewe urupfu rwa mbere naravuze intu ubwo nibisanzwe, kandi dushimiye n'abantu bahita badusangiza amakuru ibintu bikiba kugira ngo tubwire n'abandi bamenye ibyo ari byo. So urupfu rwa mbere byari bisanzwe kuko n'abandi barapfa ni bisanzwe. Uwa kabiri agezeyo baramuhiga ngo bamwice, baramuhatsa inshuro zingahe itacomoka arahunga. Uyu mupasiteri rero haribazwa ngo ni guverinoma yamwishe, ni Eliminati yamuhizi iramwica, ni Firimasoni, na Antikristo. Koko buri teka igihugu cyose kigiye kujyanwamo ivugabutumwa riri kariti. Hari ababibi ibimazi n'ibitambo mw'icyo gihugu, bagapfa bagaharurira abasigaye. Njoyivu. None rero haribazwa cyambo cy'ababandi azize iki Pastor Gerard? Urupfu rwe ruraharurwa kuri Kayizari yo muri Mozambique, ruraharurwa ku kagambane k'imbaraga z'amashitani zikomeye zo muri Mozambique, kuko dukirana n'abategeka isi y'umwijima. Ruraharurwa kuri aba badayimoni. Eske ni Burundi bwamukurikije imyuka mibi? Ni Imana yishuye umupasi? Ariko se nanone murantunga, koko n'uyu wahunze yarapfuye. Koko iyo uvuye muri misiyo bakagusimbuza undi kandi ugatoroka ugahita utorongera. Nubwo atavuze uyu mugabo nzamurondera, ningira amahirwe na numva video azatubwire kubera icyo ageze yagatoroka agahita ahunga. Ariko ntatanga umucyo w'ikintu kiri kwica abapasitoro muri Mozambique, mu Burundi cyangwa se n'abandi. Urumva yahise ahunga, baramuhakije, ariko ntawamenye niba ari leta, niba ari abadayimoni, niba ari shetani, niba ari Imana. Yahise ahunga, ariko ntiyatanga amakuru ngo atubwire ati bavuga butumwa muri nyuma yanjye. Bantu biteguye kuza Mozambique, amazi isi yandi bimeze uko bimeze uko, nta wavuze. Undi we baramwisha arapfa fini n'imva ye, ibyatsi byarameze. Uriya wa mbere nawe waruturutse Burundi. Uwa kabiri yaciye isheni nawe yarahunze nta uzirengero. Uyu wa gatatu bamusengeye mu kwa kane bahita bamukubita misiyo. Urabona yaragezeyo muri uku kwa gatandatu, urumva ukwa gatanu ukwa gatandatu ayisagenda ameza abiri yarataruzura. Ariko nawe ahise apfa gwa rupfu urw'agashinyaguro, rw'akababaro, rw'agahinda, kuko dayimoni ibitomboye. None rero eske Pentecoste Eglise nyine Association d'Eglise Sepebu baraza kohereza y'abandi? Bibaye nka za ntambara z'isi bajyaga barwana muri Kongo, koherezayo batayo bakayirasa, kohereza yindi bakayirasa, kohereza yindi bakayirasa, mugahindura strategy. Hano naho ni witegereza ibiri kubayo n'ibiri kuhabera, abakozi b'Imana barahaherera. Batatu ni benshi. Namwe mutekereze kurera umuntu akava ku gice cy'umubatizo avuye mu bupagani, akaba umuririmbyi, akaba umudiyakoni, akaba umwarimu, akava pastor, akaba revera pastor, ndetse agahabwa inshingano kujya guhagararira Eglise Pentecoste muri Mozambique. Kuko yaragiye nk'indongozi mu bandi bantu bashobora gufata imyanzuro n'ibyemezo bya nyuma mu ivugabutumwa Uburundi bufite muri Mozambique. None inkuru igarutse ari mbi mu ntara ya Kirundo,
inkuru igarutse ari mbi muri misiyoni zose kayogora kirembo ntahangwa, ndetse n'ububwiriza n'amashuri ahatandukanye hose inkuru igarutse ari amarira. Kuki wabyemeye Mana Nyagasani, iby'akababaro kuki wabyemeye, amarira ni menshi reba imiborogo. Iyi ni inkuru yenda wowe urabyumva uko kuri YouTube uvuge ngo ni ibya babandi ni babandi sava, mugabo kari ku wundi karahandurika, kandi ngutabusya bwita ubumera utazi umubabaro wo gupfusha abyita ngo ibisanzwe, ariko twese turi abakandida barwo. Nyuma y'uko Adamu na Eva bakoze icyaha n'inzoka, Imana yashyizeho igihano cy'urupfu kibabaje. Niba ari igihano kibabaza abantu ni urupfu, kandi Imana ivuga ikintu ikagishyiraho umwanzuro kikaba decision ntakuka. Si la decision y'Imana, nakwambia ni hatari. Rero mu bihano isi yahawe no gupfa uzapfa, kuvuriye kwa kiriya giti ni icyaha cyazanye urupfu, ni igihano, ariko ni igihano kibi kandi tutazasenga ngo kiveho. Byumva uhore yararirimbye aravuga ngo urupfu ruragapfa rupfa kare, ntirugire isoni ntirugire ibambe, urupfu ruragapfa rupfa kare, rutwaye Gerari nakundaga, rwatwaye Eri nakundaga, rutwara Nkurunziza twakundaga, urupfu ruragapfa rupfa kare. Ni ukuvuga urupfu yewe warupfu, urarya ntuhaga abakuza batoya, urupfu ni urupfu. Ariko Bibiliya iravuga ngo gupfa si bibi ku mukristo wese upfiriye muri Kristo, niba ajyanye ubugingo, haleluya, amen. Ariko niba apfuye urupfu rw'abapagani, niyo mpamvu birivuga ngo ntawuzi umunsi n'isaha, igatanga imburi ikavuga ngo muhore mwiyeza kuko mutazi umunsi n'isaha. Kuko urupfu muragendana, murararana, muraryamana, murasangira, muricarana, kandi itungo rirapfa ntumenye ko nawe uzapfa, imbeba igapfa ntumenye ko uzapfa, ikinyegera kigapfa ntumenye ko uzapfa, ukagira ngo wowe nta kiguzi nta na kimwe. Urupfu tuzarunyuramo na Enoki yagarutse gupfa, na Eliya agaruka gupfa. Urupfu n'umwana w'intama w'Imana rwamumaranye iminsi 3, none na Gerari ruramujyana, nawe nanjye ruzatujyana. Tuzapfira he? Harimo abantu bapfira mu mafaranga, abandi bagapfira igihugu, abandi bagapfira shetani, abandi bagapfira ababo. Wowe uzapfira ndi, uzapfira muri indi. Harimo umuntu upfa ubugingo bwe bukakigwa muri rwagobo, hari upfa atazi Imana, atazi shitani, atazi abantu, atazi ibintu, dokwe ugasanga ibintu biri aho nyine bidafite iyo biva n'iyo bijya. Eske s'il vous plaît, wowe iyo witegereje niyo urebye ubugingo bwawe, harya wiyumvamo ko uzapfa? Ese ubona uzapfa? Ese uzatura nk'umusozi? Ese niba uzapfa uri gukora iki? Urateganya iki? Habura iki ngo ubugingo bwawe butegurire gupfira muri Kristo Yesu? Kuko itegeko ry'abakristo no gupfira mu mwami.
ntabwo ari ugupfira igihugu, ntabwo ari ugupfira ibintu cyangwa abantu. Twebwe dupfira muri Kristo Yesu, kandi gupfa ntidupfa, ahubwo turasinzira cyane rwose. Rero birababaje ko abakristo yari ayoboye, abo yabwirije, abo yigishije igice cy'ikibatizo, abo yagiye afasha, muri hehe ngo muririre ubugingo bwanyu mu boroge. Kuko Yesu abantu baramuririye. Yesu urupfu rwe rwari rupanze. Yesu yari azi ibiri bumubeho byose, afite amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Yesu yari afite buri kimwe cyose kibiri busimburane ku buzima bwe, ngo baramuririra. Arababwira ngo nimwiririre n'urubyaro rwanyu, jeweho mundeke munyihoze. Cyane rwose ndifuza gupfa nk'abakiranutsi, ndifuza gupfira muri Kristo. Nawe nibyo wifuza? Eske tera intambwe ukora ibya gikristo, tera intambwe winjire mu nzira za gikristo. Gupfa kwawe kuzabe gusinzira, kandi uzakangukire kwakira umwami wawe Yesu Kristo n'umutima n'umubiri. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Mana uzampa iherezo ryiza. Koko Yohana yarapfuye, Elisa yarapfuye, Eliya yarapfuye, Enoki yarapfuye, Yesu yarapfuye. Ariko uru rupfu rw'umwami Yesu rwari muri planning. Yesu ntabwo urupfu rwamuteye ubwoba, nta nubwo rwamubabaje, yararuzi. Niyo mpamvu yabwiye Simoni ngo Imana ibababarire kuko batazi icyo bakora, afata ugutwa gusubiza. Baramugaraguza agati, bamukoresha ibibi byose, kuko ku musaraba ibyahabereye n'ibyinshi nyabihanga. Bamunywesha vino, bamucumita amacumu, bamwambika ubusa, baramushinyagurira. Ariko abakristo yabanyuzeho bararira, badafite iyerekwa, batabona. Arapfuye. Arababwira ngo nimwiririre n'urubyaro rwanyu. Nuko yari azi ko abantu bazajya batungurwa bagapfa urupfu rudasobanutse, rutazwi, bakajya kwa Shetani. Kandi inzira ni ebyiri. Ubu Pastor Gerard ibintu byose ari kubireba, ariko ntago yagusubiza. Kuko iyo umuntu amaze gupfa bataramushyiraho buriya butaka, ababasha gukurikirana ibintu byose. Ariko iyo mumaze kumusezera muvuze ngo baye, roho yiwe ihita ijyanwa mu ijuru cyangwa ikajyanwa ikuzimu. Kandi Yesu wanesheje urupfu, agatsinda urupfu, ndetse akajya ikuzimu, akababaza Shitani ngo imyuka y'abera cyangwa umwuka w'abakiranutsi, roho z'abakiranutsi zaratakaga cyane, zigahora zifuza umurengezi cyangwa se umucunguzi. Ngo ariko intare yo mu muryango wa Yuda ngo agera ikuzimu akingurira abera bose. Shetani yari yarakingiranyeyo. Ni ukuvuga ngo rero ubu birisepara, inzira ni ebyiri. Upfiriye ibubafu kwa Shetani, upfiriye iburyo kwa Kristo. Ariko abantu ntibita ku iherezo ryabo, ntibita ku buzima bw'impwemu, bw'ubugingo, bw'ibihe n'iteka byose. Bo ntibibaraba cyane, ariko nyamara nibyo byari bikwiye kuba bikuraba cyane. Koko isi si iwacu pe, ndahamya neza turi ingenzi, turi abashitsi, turabimukira. Isi iratwanga, kuko ngo isi yidukunda ibikunzi cyayo, umubiri uratwanka. Kuko udukunze twajya hujya. Ibyo bintu byose no kurenga bariyeri y'umubiri, ukarenga bariyeri yitwa isi, ukarenga bariyeri yitwa Shetani, ikubwira ngo ndamya ndaguha vewiti, ndamya ndaguha amazu, ndamya ndaguha ubwiza. Doke Satani ashaka abamukorera, nawe akabaha ibyo byose. Rero ukambara imbaraga z'impempu z'umutima, ugatsinda ibyo byose, uzaragwa, uzahabwa ubwami bw'Imana. Mwambiye Yesu, mwambiye
Mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie. Urupfu rw'abakiranutsi, abantu barigisha bakigisha kubaho, bakigisha ubuzima, bakabwira abantu ibyiza. Mujye mwigisha abantu ko urupfu ari rubi, munigisha abantu ko urupfu rwaremwe. Marayika ushinzwe urupfu, itegeko yahawe umuntu urisimbuka ntujya mu ijuru, anyuramo mu rupfu, ariko hari urundi rupfu rubi rubabaje, ari rwo rwa nyuma, ari narwo turi gushaka gukwepa, ari rwo ruzatwika abanyabyaha bose banze kwihana, umuriro udahera utazima. Imana idutabare. Rero urupfu mu isi ruhoraho, buri saha, buri segonda urupfu ruba ruri gukora. Urupfu ntirubwirirwa, urupfu ntiruburara. Pfuma rurya n'ikinyegeri iyo rwashonje, pfuma rurya n'igikeri, pfuma rurya n'imbeba, ariko urupfu ntiruburara. Kandi urupfu n'inzoka rurayiha, muzi ukuntu inzoka ari mbi. Kandi urupfu n'intare, intambwe rurayiha. Kandi urupfu yewe igifite ubuzima rurakirya. Niki kirya urupfu se? Kereka Yesu warunesheje, yarwanye narwo iminsi 3 ararutsinda. Iminsi 3 ari kurwanana n'urupfu. Kandi natwe niyo nzira. Nanjye numvise hari umumama wavuze ngo nzapfa. Je nzapfa rwose, ariko ntabwo nzapfa kubera wowe, nzapfa kubera Imana. Kandi imirimo Imana yantegetse, yantumye gukora mu isi ninyirangiza, egare gusinzira. Kandi hapfa umubiri. Twebwe mw'abakristo mwe mubyumve neza, ntabwo ubugingo bupfa, ubugingo busubira ku Mana. Imana yabwiye Satani ngo nguhaye Yobu, ariko ubugingo bwanjye ntubukoreho. Uriya mubiri wo ugerageza, ariko ubugingo tesho, ubwo ntubukoreho. Imuha agasopo ku bugingo bwa Yobu. Rero na n'uyu munsi abiringiye Uwiteka bameze nka wa musozi witwa Siyoni udashobora kunyeganyezwa, ngo ahubwo waruhamye. Musengere abapastoro, nerekeze ku musozo. Musengere abapastoro n'ivugabutumwa ry'i Burundi, musengere aba bantu b'Imana, musengere Mozambique, musambuze iyi mwempu, mwirukana aba badayimoni, mugwane n'urupfu, mushyire amasengesho yo guhangana n'urupfu no guhagarika urupfu rushingiye ku badayimoni, kuri politike. Mushyire amasengesho yo guhangana n'urupfu, musambura, musenya, musangangura uyu mudayimoni uri kwica abakozi b'Imana urupfu rw'agashinyaguro, abasigaye bagahahamuka. Nge nabonye amafoto n'amavideo, abasigaye bose baguye imirambo, atari bo bapfuye, koko wapfuye, ariko uwabibonesheje amaso wese ari kurira yo kwarika. Hariho bamwe bazinjira mwijuriyo, babona ibyiza babikiwe. Uzobayo genzabayo, bari ku misozi yera de, banezeranwe n'Umukiza, bamwe baririmbana nawe. Uzobayo genzobayo, bamwe bazakomanga ku rugi, bugaranwe, bozobarirwa ngo simbazi. Uzobayo genzobayo, nta cyiza bumva ntibavuga, urugi ruzoba rukinze, ntibazabona ca gitsibo. Uzobayo genzobayo, nta kiza bumva ntibavuga,
urugi ruzoba rukinze ntibazabona cya gitsibo, uzobayo je nzobayo. Yego, n'uyoba nyine ayoba ajyayo ntabwo nyizi, ariko nzayimenya gushaka niko kubona. Mbere na mbere mwese mwihangane, muhumure, Yesu ari ku ngoma. Yego, ababere maso. Turagushimiye mwami Yesu, we kwihangana babuze, kandi uduha ivugabutumwa ritari iyicarubozo nk'iri, mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe rero nyaguhora ku ngoma kuba abakiza, agakiza gakiza umutima kagakiza n'umubiri, uduhe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa shetani, duhe gusinzira nk'abera, kuzakangukira kukwakira nk'umwami n'umukiza watsinze urupfu n'umubiri na kuzimu. Ndagushimiye rero abo twabanye muri iri teraniro, utugabire Kanani y'ubugingo, utugabire Kanani y'umubiri, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen.